Lakhipur Online Puthokzaba January ki tang 13 Thangzia Numit ki Khomjinba Pao tabirase Ahanbada Maruiba Pao YMCA gi Lakhipur Kumanda Pangthokpa Thongnang Youth Festival gi Anisuba Numit ki Thoram Maipakna Pangthokre Elite Institute Hangdokre Silcharda Hotel Management ki degree course tamba yaragani RK Hemabatida Lifetime Achievement Award pibakalena Miyoi Mapanda National Youth Cultural Award Lanthoklagani Silcharda Umudra Mari Suba Gandhi Mela Hodokre Jiribamda Kuntratarit Suba National Road Safety Month Loisinkre Bharat amasung European Union gi trade deal asina Assam gi cha gi pothok Europe ta thadoktuna kanaba piragani Jubin Garg Laikhidabagi case ka mari lenana Miyoi ahumgi bail application adu korna yakhidre amasung kun suba thoksum Radhamani Memorial Senior Football Tournament hodokre Hauzik mapungoi ba pau tabirase YMCA na silangduna Kasar Lakhipur Kumanda Pangthokpa Thongnang Youth Festival lising ani ka kuntaruki anisuba numit ki thorom ngarang maipakna pangthokre thorom asida mukna volleyball final arm wrestling Punjab mukna ba high jump long jump ki final sing amasung nupi singi kabaddi yaure asitanatana harau nungai bagi oina sanabada nganu phabi amasung maulai gi marakta thori singbi su pangthokhi mukna gi thoramda retired SCS Kangabam Santi Kumar na athoiba mithung oina saruk jakhi amadi oja haurangbam hemangona head judge obiki amaromda arm wrestling gi thoramda Konsam Chandrajit na athoiba mithung oina saruk jakhi numit humni chathagadaba festival asigi event pumnamaki mana yenthokpagi thoram hayeng February gi tang amada pangthoklagani Atau betul betul ada kota itu kontrol jam lamngan ba, aceh. Player itu suai. Winner Mani Matum. Om Kamala. Mani Matum. Ready go. Malam bro. Malam. Memang yang perlu kita bantu kita muna makan apa pun nak tu kami. Dan tu pun sana tu. Lokal apa tu memang kami muna dia tu. Nama tu. Am persoalan dia tu ada. Yang jadi target jadi, ay kuning gaya baharu ba, kui, bukan ada si orang bayam na, uram dah bodoh ubah mesti kisah bayam na lakidera, ada baru yang biri besar si target jadi. Alu kita, ini haji riba pengaruh besar sing ce, dah ini haji dengan sana riba bangga teruk terus sida, ay ini, pasal hamang gua ada ke tu bagi, sing riba na lakiu. Ay dari kan masih doa tu jaga, aduh aneh juga besar nasi. Dah yang wajar ni buat apa ngamba? Ni besar na, lain tu rusuh idra jauh ni. Bukan lagi lawan hebel dari kan mah. Punya cici kawin, cici ni, wan tu gawa dari ni. Ninggu kalau mana langani kalau mana jadi ni hebel tu. Besar ni yang belajar akan mana mungkin boleh apa itu ni. Yang mungkin longai bangun dia kari no hari kari jauh di bawah le, ay betul tak cakap, ay ni cahaya me, cahaya 94 sangai bene, bangun yang sekolah, ngah kita kerja bene, no angin lau, mau me tak cakap, ay ulah mikun habal itu jadi bang me kamang lagi tu habal itu, ay kerja berkerja do, tanah ni nasi lau hay bene, asyik hari gay hamzah. Ado haji kau ni macam tu next target tu kau bayi tu di segi kutinggi sana bagi tu makta kau left tu practice tu jumlah tu biwa ado kalau ni na kau ni masih ki sana bagi field arm wrestling sih dah kau ni player sih yang masih muatli masih bawa dah kau ni masih si comparatively 0.5% bawa itu ni kerja macam the state level dah Barak macam dah ado ki national level atau international bawa participate orang ramai am.
Khanganjaba ma Borkhal Kochudorom Kasarda Chahi Kudingi Oina Pangthokduna Lakpagum Ima Vaishno Devi gi Chahi gi Irat Thoram Kumsi Chahi gi Oina Lakliba February gi Tang Taruk Irai Numita Pangthoklagani Thoram asigi February gi Tang Manga Adibas Pangthoklaga Mathangi Numita Jaiga gi Thoram su Pangthokani Irat Thonijaba Sida Lamdam asigi Miyamna Thogal Phangbiranaba Laibu Oiriba Angom Dilip Kumar Singha Borkhal Park Kasar gi Maigaidagi Nolukna Ningsinglakli Silcharda ahanba oina Hotel Management ki Bachelor Degree Course tamba yananaba Elite Institute of Hotel Management Koba Institute ama hangdokre wafam singarang Silchar gi Hotel Sagorika Regency da Paumesing da phongdokhibani Silchar gi Ambikapati Rani Barida Office oigadaba Institute asi UGC na sakanglaba Lingias Bitapit University ki makhada hangdokpani Mahiroi Singda practical training pinanabagi pandamda University asina Silchar gi Hotel Sagorika Regency ka MOU ama khudyak pinakre hairi Institute asida tamba yagadaba BVOC Hotel Management course asi chahi ahum gi degree course ni class 12 pass tawraba mahiroi singna course asida mingchanba yagani hairi Institute asigi admission officer Posangmam Albina na phongdokibagi matungina course asi mapung phana thabak phangbagi thajaba leiba amadi Bharat Sarkar na sakhanglaba graduate course amani hairi Hotel Sagorika Regency gi General Manager Chandramohan Singha gi warolda Barak Tampak ta ahanba oina hodokliba course asigi kanaba lobiduna mahiroi singna makhoi gi future secured ohenbio haiki So VIVO क्या है? VIVO का full form है Bachelors of Vocation. It is a skill-based degree program that focuses on practical training along with academical studies. So unlike traditional courses that focuses on theory, but VIVO provides student a job hand professional by providing hands-on experience, internship and also industrial exposure. ये इसका जनवरी 2026 का सेशन शुरू हो चुका है और आप का एडमिशन जो है वो अंबिकापट्टी रानीबारी ग्राउंड फ्लोर ऑपोजिट टू रामानुज कॉलेज में है। और अभी तक कितना स्टूडेंट पार्टिसिपेट किया है? अभी तक तो मतलब हमारा एडमिशन जस्ट रिसेंटली शुरू ही हुआ है। कोई अभी हम लोग अभी जो एडवर्टाइज कर रहे हैं उसके थ्रू से तो मैं चाहती हूँ कि सारे स्टूडेंट्स जो भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड है वो यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं और ये चांस ग्रैब कर लीजिए। एडमिशन लेने के लिए ओके स्टूडेंट जो है वो 10+2 पास होना चाहिए। আমি জেনারেল ম্যানেজার অফ হোটেল সাগরিকা রিজেন্সি তো রিসেন্টলি একটা নতুন এই বরাকগুলিতে এটা ফার্স্ট টাইম হচ্ছে এটা মানে হোটেল ম্যানেজমেন্ট কোর্স যেটা এটা বিভোগ করেছে এটা ইয়ে হলো আপনার লিঙ্গিয়াস বিদ্যাপীঠ ইউনিভার্সিটি এই কি यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन तो उनारा ये यूनिवर्सिटी संगे हमारे MOU साइन हुए तो सागरिका रिजेंसिर साथे तो उनारा थियोरीगुला उनादेर क्लासरूम आछे ओखाने क्लास कराबे थियोरीगुला 3 ইয়ার্সের এটা কোর্স আছে আর প্র্যাকটিক্যালগুলো আমাদের এখানে আমি মানে ট্রেনিং দেব প্র্যাকটিক্যালগুলো এটা একদম মানে বরাকগুলিতে ফার্স্ট টাইম হয়েছে এটা তো আমি চাই সবাই এই সুযোগটা যাতে Ipak Films Production Manipur amasung Joydeep Memorial Foundation Imphal na khusamladuna lakliba February gi 13 da pangthokadawriba National Youth Cultural Festival lising ani ga kuntaruk ki mana phanglagadaba singi ming lauthokre Manipuri film amasung theater gi lamda sagnai rabi RK Hemabati Debida Thangjam Birchandra and Thangjam Ongbi Maipakpi Memorial Lifetime Achievement Award lising ani ga kuntaruk pidune kai khumnaragani mana asida lupa lising kun soul citation memento amasung medal yauri masiga loinana Manipur Assam amasung Tripura gi tongan balamda hendok thoidokpa naha mapanda National Youth Cultural Award lising ani ga kuntaruk piragani mana phanglagadaba singde Mangka Mayang Lambam folk singer Manipur Benita Laisram folk performer Manipur Sonia Samjet Sabam film actor Manipur Asa Singha Manipuri Jagoi Tripura Jaya Khundrakpam classical Manipuri Jagoi Manipur T.A. Sanjana Singha folk dance Assam Songthu James Koireng theater Manipur Mutum Hirojit martial arts Manipur amasung Loitongbam Barasyam public performer nei mana asida seloina lupa lising manga soul citation memento amasung medal yauri
लाखलिबा फेब्रुआरी की तांग 13 की नुंगथिल पुंग अनि ताबा मतमदा MSFDS की ऑडिटोरियम दा पांगथोकदबा अनिसुबा नेशनल यूथ कल्चरल फेस्टिवल लिसिंग अनिगा कुंतरुक हौदोकपगी थौरमदा मनासिंग असि यंथोकनी फेस्टिवल असिदा पेना पुंग इसे जगोय फोक फ्यूजन क्लासिकल डांस अमदी अतै नाट की ओइबा थौरम कयासु उटकनी अवार्ड सिंग असि फंगलगदबा सिंगी मिंग अरांग फेस्टिवल असि की चेयरमैन खोराकपम विश्वामित्रना ऑफिशियल ओइना लाउथोकिबनी मिंग लाउथोकपगी थौरम अदुदा फेस्टिवल असि की चीफ पेट्रोन डॉक्टर आर.के. नोयन सना देवी वाइस चेयरमैन डॉक्टर यंगखोम बाइकचंद्रा अमदी कन्वेनर राकेश नाउरेम सरुयाखी सिलचर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सिललांगदुना ngarang सिलचर की गांधी मेला लंपाकता 113 सुबह गांधी मेला अमसुंग एग्जिबिशन हौदोखरे बराक भेली चौकट थौरांग की मंत्री श्री कौशिक रायना मेला से हौदोकपिखी हौदोकपगी थौरम अदुदा सिलचर की एमएलए दीपायन चक्रवर्ती सुसरुक जाखी मंत्रीना महात्मा गांधी की मितमदा इकाई खुमनबा उल्लबा मतुंग मेला मनुंगदा लेबा स्टॉल खरा अहानबगी ओइना हौदोखी मेला असि था अमा चुपना चथगनी हाइरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिरीबा अमसुंग जिला ट्रांसपोर्ट ऑफिस ना सिलांगदुना हौकिबा जनवरी की तांग अमदगी जनवरी की 19 फाव चथरकपा 19 सुबह नेशनल रोड सेफ्टी मंथ ngarang जिरीबाम की डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस की कॉन्फ्रेंस हॉल दा लुइसिनख्रे लुइसिनबगी थौरमदुदा जिरीबाम की डेप्यूटी कमिश्नर कृष्ण कुमार सरुयातुना था अमा चुपना चथकिबा थौरम असि मपुंग फाहनबगी दमक मियामबो थागतपा फोंदोखी थौरम सिंग असि की मनुंगदा रोड सेफ्टी पम्पलेट स्टिकर अमसुंग हेलमेट यंथोखिबगा लोइनना आंगांग सिंगी पेंटिंग अमसुंग डिबेट कंपटीशन सु पांगथोखे मसिगी मनुंग चना पुलिस CRPF अमसुंग महिरोय सिंग यावना बाइक रैली अमसु पांगथोखे थौरम अदुदा जिरीबाम की ADC TH मनोरंजन SDC S सीतारंजित DTO M विकास लोइनना अतै ऑफिशियल कयासु सरुक जाखी हाइरे केंद्र की होम मिनिस्टर अमित शाह ना आसाम दा लुपा करोड़ लिसिंग अमगा चट्रे 13 रोंगी सकोट थौरांग की प्रोजेक्ट कया ngarang संगा खिबगा लोइनना उरेप उयिंग सुतमख्रे डिब्रुगढ़ दा पांगथोकपा थौरम दा महात्मा आसाम असेंबली की अनिसुबा बिल्डिंग MLA हॉस्टल वाइल्ड लाइफ हेल्थ इंस्टीट्यूट अमसुंग मल्टी डिसिप्लिनरी स्टेडियम की उरेप उयिंग सुतमबिखे थौरम दा वांगांगलदुना मंत्रीना आसाम दा डेमोग्राफी यामना अहोंबो लाकिबा सि थिंगमंगम हौद्रबदी अचौबा खुदुंथिबा मायोकनगनी हाइखे आसाम दा अहोंबलक सुबो ओइना बीजेपी सरकार सेमबदी आइन कायना चंगसिलकबा मिरेबाब मचा खुदिंगक तांथोकनी हाइखे मसिगी मतुंगदा महाकना धेमाजी दा पांथोकपा 13 सुबह मिसिंग यूथ फेस्टिवल दा अथोबा मितुंग ओइना सरुक जातुना हाय भारत अमसुंग यूरोपियन यूनियन दी मरक्ता चथरिबा ट्रेड डील असिना आसाम की चागी पथक यूरोप दा थादोकपदा कानबा फंगलगनी हाइखे महाकना मखा तारदुना आसाम राज्य से हुजी इंगतपगी फिबम अमसुंग चौखटपगी लंबिरोमदा चंगसिलकले हाइखे थौरमसिदा मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा अमसुंग केंद्र की मंत्री सर्बानंद सोनोवालसु सरुक जाखे जुबिन गार्ग लेखिदबगी केस का मरी लेना फगलबा मियोय अहुम अमृत प्रभा महंता नंदेश्वर बोरा अमसुंग परेश बैस्य की बेल एप्लीकेशन ngarang कामरूप मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज कोर्टना याखिद्रे हौकिबा जनवरी की 19 दा चेनबा मखोय अहुम मसिगी बेल एप्लीकेशन की मतंगदा कोर्टना वाइल चथकिबनी वाइल चथबा मतमदा जेओल कमारना लुचिंगबा पब्लिक प्रोसिक्यूटर की कांगबो अमसुंग जुबिन गार्ग की लोइनबी गरिमा सैकिया गार्ग की माइकेदा लेबा उकिलनसु मखोय अहुम मसिगी बेल पीबगी मायोक्ता कोर्टता अपील तौखे कोर्ट न माइके एनिमक की वाफम तारब मतुंग बेल एप्लीकेशन की वारोइसिन पिनबगी निमित ngarang लेबनाखिबनी लागलेबा फेब्रुआरी की 13 फावबा कोर्ट न केस असिगी वायल चथनबा लेबख्रे हाइरे ऑल जिरीबाम स्पोर्ट्स एसोसिएशन AJSN सिंधुना जिरीबाम हायर सेकेंडरी स्कूल की सानबुंगदा कुनसुबा थोक्सोम राधामणि मेमोरियल सीनियर फुटबॉल टूर्नामेंट लिसिंगनिगा कुनमंगा कुनतरुक हौनबी मतुंगिना जिरीबाम म्युनिसिपल काउंसिल के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोइरांगथेम सुरजीत सिंहना चीफ गेस्ट ओइबिदुना ngarang हौदोखरे ओपनिंग मैच दा खासी यूथ क्लब कामरंगा अमदी ओरिएंटल क्लब बाबूपराना गोल अमता चनबा ngamdana ड्रॉ ओइखे हौदोकपगी थोरम असिदा ऑल जिरीबाम स्पोर्ट्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट एस मनितोन डोनर थोक्सम जॉय कुमारना प्रेसिडेंट अमदी डोनर ओइना सरुक जाखी अमेरिकन में अपना हो
Lakhipur Online Channel asibu marubiribasingna paw asibu like amati share YMCA gi Lakhipur Khomjinba Pao hojik phawa channel asibu subscribe tawbiribasingna subscribe tawbiyo. Elite Institute hangdokre Silcharda Hotel Management ki degree course tamba yargani. RK Hemabati da Lifetime Achievement Award pibagalena miyoi mapanda National Youth Cultural Award lantoklagani. Silcharda Umudra Mari Suba Gandhi Mela hangdokre Jeribamda Kuntratarit Suba National Road Safety Month loisinkre. Bharat amasung European Union gi trade deal asina Assam gi cha gi pothok Europe ta thadoktuna kanaba piragani. Jubin Garg laikhidabagi case ka mari lenana miyoi ahumgi bail application adu court na yakhidre amasung kun suba thoksom Radhamani Memorial Senior Football Tournament hawdokre. Lakhipur Online YouTube channel gi paw sandok chaba ngasigi oinadi matang asida loijare.